Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police East Khasi Hills Urituraj Ravi si ublay ulaong Rukom Pynbthei ubom athem yo maulong agamit si Satjan Ïasyriem bat Jingpynbthei bom gaseng Hinyaw Trap National Liberation Council lagi por Mynshwa. Nrei SP ulaong ru bahadu menta 4 don setia kano gaseng na kenhon kebelawan syakmat benshim jingkit kli alor katay Jingpynbthei bom. USP ulaong bahnin kabit akapor kumbash posting uway ubom improvised explosive device lani IED ula bthei akaway kajaka blakir dagitin bat kaba umdan ba pendan kam da mano ha syndicate bus stand hathamyo maulong ulaong bayaw ni ubom IED labu apo kaway kakinjatin la suba bakani ka Jingpynbthei kala bandai dagi gelatin stick bat kala pinjulor iya kajaka bakir dagatin bat kiyet jong kiyeng badan marjan uway ubreu yaw balatip kerteng kumulakan sing ulaman sa malu mala hadin bagi lingkot lingkai na Jingpynbthei kilade ka kejat jong u kat ba udang yai lenti na katay kejaka shu SP laong bagi pulit kila penrong na ijahar thanat sadar kenang bantokit company bat haka ijahar labu dagi kendon jong ka Unlawful Activities Prevention Act bat ka Explosives Substances Act. Uravi ulaong bagi pulit ke East Khasi Hills kintokit benya halo katay jingja ban kem ni gitu ki badan kti bat hakajo kapor ulapan ni kajing trailang jo ki pajba kenang bakandon kajing saiso.